morning, people. So, kita ada barang baru sampai. Let's go. So, ni adalah monitor baru from ViewSonic VX27279. So since this video aku record mainly for proof if anything goes wrong, kalau monitor ni ada defect ke apa ke, so at least aku tak ada masalah untuk clear warranty later lah. Slowly dekat ni. Bismillah. So macam biasa, stand. So yang ni stand dia bukan stand yang kau boleh verticalkan dia tau, dia normal stand. Then tiang dia of course, cable, HDMI. Shit, dia orang bagi HDMI rupanya. Now kita kena pasangkan tulang ni into the monitor, then baru kita pasang pada tapak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Handle with care, brother. Handle with care. Mari sini aku tunjuk kat korang. Korang kalau tak nampak nanti kan susah. Okay, nampak ni. So ni should be korang just slotkan, then baru boleh pasang dia. Screw mana screw? Screws bro. Oh ada. 1, 2, 3 1. Right. Okay. Nah, baru kita dirikan dia. Voila. Nice one. Oh my god. 27. Okay, now cable plug dia. Ni HDMI, jom kita test. Okay. Now, test first. And so, instead of pakai yang biasa punya, aku beli yang this one from Lutronic. This one is DisplayPort. Aku pakai DP instead of HDMI. Since aku nak make sure aku dapatkan 180Hz yang datang dengan monitor tu, so aku kena pakai DisplayPort. HDMI tak support untuk hertz yang tinggi. So kalau korang main game, make sure korang beli DisplayPort. 3 meter mat. Bapak besar. Okay, turn on. Okay, nice. So far so good. Now kita nak test one thing, which is apa yang kita panggil monitor test lah. So monitor test, where is my mouse? Test pattern, sharpness, view angle, response time. Okay, color gradients looks good. Effective pixels macam tak ada. Effective pixels on red, green, blue. Uniformity, colorful areas. Okay, see. Gradient, magenta, yellow, red, green, blue. So far okay lah. Text, sharpness, viewing angle, response time. Oh, okay. This one is nice. Okay, so as korang boleh nampak, aku just tukar dia punya refresh rate ke 180. Sebab apa? Sebab boleh. So monitor ni dia memang 180. Very tune. This one dia dah start dia defect sikit tau. Nampak tak, dia macam apa benda ni kan. Aduh, macam ada ghosting. So monitor ni dia dah lama lah. So dia dah ada monitor bleed apa semua. So that's why aku get a new one. But ni tak habis setting lagi. Sekejap lagi kita habiskan setting dia. So terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi, bye bye.